Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ka Longkmie Khasi ringkat ke paralong. Kalau Lait nakti ki Lehnoh Kiba Synreit Kuli hinong jong okai perthei Pahalgam Jammu and Kashmir. Kabala jah ka arpu atarik menta ubnaya jong arja arpusan. Kani ka Longkmie Khasi kadai kabala tip kerting kum ka susani farisha siem kabasyong basa hasilong kabala poi menta hasilong. Kat kum ka jinga kren ka kong susani bat kawai ka channel YouTube. Kani ka Longkmie kala Lait Pahalgam bat ka paralong. Henry habakila poi hakate jaka habakila dap shondur unong shondur ula weriki banet shong ri tengan hatan rai dieng banpet yakidur bakala dap shon Henry hakapor arbaje no phaisngi lawan uwe ule ano ubakiang suloi ubawan ya ubalapen up suloi bat pha pule yakakuran bat haba ula dap pule une ule ano ula yat kham sharum Henry habaka kali no une unong shondur balai upha pule yakakuran haba ula yo sngo ula phaidian kabalapen kendet yaka Henry ula yat no shakmat bat ula kali ki arngot ki shijur ki badang shudap yatho ki badang shongkai haba ukali ki dei ki muslim ni hindu Henry da kajing khot mensiam ula yatho badai hindu bat mar kumta ula siat hadu arkuli bat ula kelon bat place now kani kalong kami kale i ba uni ule no ula leit sah uwe uba shong marjan bat siat nakhle bat mar kumta maka bat ki parlok ki lalit phetno ban hiar kumba shikenta shiteng nagni ge jaka jung okai Hagani ke jingwan siat ki Lehnoh ki bakiang atiar baha ki don palat 800 ngot ki belayap haba unong san Hima ula phone ya ka kong susani ban shim jingkran halor kani ke jinglat yem nakti ki Lehnoh kam tre shu namar kala dapen pau hagawe ke YouTube channel nakliang unong san Hima ula pelat ya kani ke khobor halor ke jingi i baka kong susani kala phla haba kala lat yem nakti ki Lehnoh hagawe ke channel namari kani ke jingja ki news channel la dade ha India ni ki wekiri ki dang penmi ya kani ke jingja sharp penyap ki nong jong akai perthei ha Pahalgam